ناسنامه آزادی بهیوی و باوری گشکرین بوین و تکوشین بواتکرین. جبو مروفن آزادی خواست گاف بگاف هیوی آزادی مسوگر کرن. ریا شورش هلبجارتن و بونه شورشگر بروکنی خون و خیال آزادی ودان. هفره بارین کوبانه جبو جیانا آزاد هیا هنه سخوای داوی تکوشینک به همپا دامشاندن و دو اوغرا و جیانا پیروز دا جان خوافه دا کر. هفره بارین کوبانه ده سال 1992 دا لکانتون شهبای جاوین خول جیانه ودکه و ده ناف مالباتک ولد پرور ده مزنده به. بمني حركت لي بارين كوباني نافني مالي أمينة عمارة تابلي بني من بو دحازر أو بني تابلي بو ودحازر دفشاشي تابلا شرهوي نبو خاز منطقي شهباء تابلي بني من أجبوش تابلي بو يعني شو دمي داخل هذا جامعة من أم حيسكر إنه ملي إنه كرد بندستن ملي جن مثلا شاو ودمه جن فركرن حصاره برسي ودمه متر بانجو دمه عاد معفر نجي مديفر هافل هنا أو هنا أسبوع تابو. بهسکرینه که بیداوی آج آخوالات را دبل گریوانا آزادیه. سال 2016 دا به دلداری و زانبونه که کور و تبلینا برفین یپجد به. هفره بارین برحی هفریتیه و برخدیر جیانا خوایا شورشگری به نرخوات هدکه.
Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hevre barîn tevî ku dizanibû riya azadiyê nehêsan e, lê bi îsrar û iddia ev riya pîrûz ji xwe re esas kir û di hemû rewşên ezar da li ber xwe da. هفل برين دقائق يا قبضة بحسبينه Dedim ya. شاندن Ne yapayım? Deli seçme yani. Li sala 2018 da dema hovîtiya dagirkeriya dewleta Tirk û çeteyên wê li ser bajarê Efrîn de hat, Hevrê barîn jî weke her jineke pêşeng di wê berxwedana serdemî da cihê xwe girt, bê ku tereddût jiyan bike li hember dijmin şer kir. Piştî berxwedaniyeke mezin ji rêhevalên xwe re bo remza tekoşînê. Ji bo dûmandina riya pekrewanên doza azadiyê, rêhevalên Hevrê barîn soza tacîdarkirina serkeftinê didin.